Kuratuika hiti ino yaingirire nyumba kwa muthuri ogwetwo Menku kuri ta thaa 3 cia utuku muthenya wa Kiumia na kwambiriria gutharikira ciana. Mutumia wake aigua mbu agiuka kumateithura na hau niho onake ekorire agitharikirwo. Nilikuwa nang'ang'ana lakini sina kitu yenye nimetumia kupika. Nilikuwa natumia mkono, sasa akaniumiza mkono na mguu. Mbugiririo yaingiha niyo yetire Menku na agiuka guteithura family yake, no akiuga ni aruturure hiti ino onake ni atigitwo na nguraro. Pata kama fisi iko ndani, tukajaribu kupambana kutoa fisi, ikaanza kutufamia, ikauma watano wetu. Hapo ndio nilipata hii alama ya mkono, ikaniuma mkono pamoja na hizi vidole. Nilikuwa ninajaribu kurescue watoto. Othe atano ni marigiteirwo thibitari-ini wa Maji Moto na marathie na mbere kuhonia nguraro riria afitha uria urugamirire KWS mwena uyu augite ni akinyeirwo ni riboti cia gicanjama giki na ni mararumanirira na uhoro ucio. That was so serious. The children has minor injuries on their hands and legs. From ones that have completely recovered, then we shall issue them the compensation form to fill and take it to the doctor who examine them for filling, and also to pick a P3 form from the OCS or the hospital from the area where they come from. Afitha uyu augite ni makoretwo makirumanira na ciiko cia andu gutharikirwo ni nyamu cia githaka niguo gutigirira ni mariho hathara ni thirikari. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.